Hello everybody, bakunzi ba Remesha TV na Enehakore TV. Ninze Imana kuri mikro ya mbere, ndabasuhuje aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Mwaramutse canke mwiriwe aho muherereye. Mbo turi kumwe na Bishop Nizigiyimana Emmanuel nkuko dusanzwe tubimenyereye. Uno munsi ndabafitiye bishasha cyane. Wewe wamaze guta icizere, gerageza wumvirize Bishop kuva ku ntango gushika ku mpera ikiganiro cacu. Hama abatarakora subscribe mugerageze mukore subscribe, like na comment na share, muzoba mudufashije na cyane kandi mubahereze n'abandi barungikire kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka agakiza bivuye kwa Bishop wacu Nizigiyimana Emmanuel. Reka ndamuramuse mu cubahiro ciwe. Amahoro y'Imana abane nawe Bishop. Amahoro y'Imana abane nawe kandi Yesu asaskishimire. Namahoro murakomeye. Meze neza. Mivyiza cyane. Bo Bishop, reka dutangurire ku kibazo ca mbere. Hari ibintu vy'amasengesho, ibintu vyo gusaba ibisabisho canke kwisonzesha imisi 40 abandi 21 ibihoho vyavuye. Mubwire cyenye no gusenga. Ego. Ego. Nasobanurira ku muntu usa nkaho tumva gusenga icyari cyo cyangwa se amasengesho dusenga inkomoko yayo. Ego. Aho ava hehe ninde wabitangiye. Gusenga ni ibintu bya buri wese. Muri maba musenga budasiba. Ego. Rero twifashije ibitabo byo muri Bibiliya ngira ngo no mu bindi bitabo bitandukanye. Ego. Harimo abantu basenze iyo minsi uvuzeho imisi 40 kandi imisi 40 ishobora kuba ari naryo fatiro ry'ijuru kuko inkingi z'ijuru hari aho ziva ku bantu. Inkingi ya mbere rero no gusenga. Inkingi ya mbere no gusenga ukiyiriza ubusa. Kwiriza ubusa ni nko kwigomwa. Ego. Iyo wigomwe cyangwa se navana nko kugira icyo wiyima kubera impamvu y'icyo ushaka. Kugira ikintu wiyima kubera impamvu y'icyo ushaka. Kuba hari ikintu ubona kikubangamiye ukifunga. Reka kubera ko kino kintu ngishaka reka niyime kino. Ego. Reka niyimuye umunezero kubera ko hariho kiriya kintu ndagishaka. Ego. Reka nihangane nkore kire kugira ngo nunguke kiriya. Ego. Si no buryo bw'amasengesho gusa, no mu buzima ushaka iterambere hari ikintu wiyima kugira ngo ugire ikindi kintu ugeraho ushike ku kindi. Yego. Ushaka kugira ngo ugure inzu ntabwo watangira kujya mu tubyiniro. Ntabwo watangira gusohoka. Ego. Ushaka kugira ngo ugura ikintu cy'agaciro runaka ura saving. Amafaranga ura saving. Ego. No mu masengesho ushaka kugira ngo ugire icyo ugeraho mu masengesho hari ibyo wigomwa binezeza abantu, hari ibyo wigomwa bishimisha abantu. Kuko igihe ugiye gusenga ugiye kwihererana n'Imana. Ugiye kwihererana n'Imana. Nimba urimo kwihererana n'Imana hari ibintu bizagufasha mu buzima bwawe, hari ibyo uzirengagiza. Rero imisi 40 y'amasengesho hari aho yatangiriye. Sawa. Twafata urugero kuri Mose. Mose yazamutse umusozi, Imana imuha amategeko. Yamaze imisi 40 atarya atanywa ari imbere y'Imana aganira n'Imana. Aribwo Abisirayeli babwiye Mose ngo rore Mose yarapfuye. Batera hejuru bagira imyigaragambyo cyangwa se bagira akaduruvayo barigaragambye imbere ya Aroni. Bati tubumbira ikigirwamana tugisenge. Mose yamanutse ngafite ubwiza burabagirana asa n'Imana. Ego. Ndetse kugira ngo abarebe yarindaga gutwikira umutwe wiwe. Yamaze imisi 40 ari imbere y'Imana ku musozi Horeb. Aho ngaho ni ahantu hambere haboneka amasengesho y'imisi 40. Kuko nubwo nituzi niba arasengaga, nituzi niba yari yibereye mu ijuru, nituzi aho ariko yamaze imisi 40 ari imbere y'Imana. Umuntu wa kabiri wamaze imisi 40 Eliya yajyanye munsi y'igiti cy'umurotemu yisabiraga gupfa. Marayika w'Imana aravuga ngo byuka ubye kandi unywe kuko iyo urugendo rwaracyari rurerure. Ego. Ngarabyuka ararya aranywa abona agacuma gateretse ku musego karimo amazi n'umutsima utaze ku makara, anywa amazi arya na za nyama cyangwa arya na bya biryo byaraho ngaho. Ngarongera aryama arisinzira. Ngo Marayika w'Imana azabwa kabiri ngo byuka urye kuko urugendo uzarugenda imisi 40.
ngo Eliya arya iryo funguro yamuvyura mu ijoro hari mu nzozi mu ndoto ntabwo asipoza ko hari nijoro cyangwa se hari ku manywa gusa yari aryamye ngo yiko yisabira gupfa igeremo ahunga Ahabu Ezebeli abango nisha abantu 440 none umugore witwa Ezebeli ari kumpiga nganyice ninjye muhanuzi wenyine asigaye Imana nanjye cyari tutakiza nuko wanyica none muri ubwo bwoba cyangwa se no guhangayika kwa Eliya Imana ngo urwo rugendo uzamara rugenda iminsi 40 n'amajoro 40 Eliya aza ari umuntu wa kabiri usenze iminsi 40 twatanguriye kwa Mose undi muntu twatanye kuri Mose tugeze kuri Eliya undi muntu wa gatatu wasenze iminsi 40 usomye uko ibice bibiri cyasore mu gice cya mbere havuga ivuka rya Yesu yasavuga uko Yohana yabayeho ngo Yesu abatizwa yuzuzwa umwuka wera ajyanwa mu butayu ngamara iminsi 40 atarya atanywa Yesu ngo iminsi 40 atarya atanywa n'amajoro 40 vuga ngo yaririrwaga kararayo atarya atanywa ngo arangije iyo minsi umwanzira mugerageza vuga ngo nibura umwana w'Imana hindura rino buyu mutsima urye Shetani wamugerageza yego ngo niwe wa gatatu wabashe gusoza iyo minsi 40 atarya atanywa hari n'indi minsi nk'Abisirayeli bazengurutse iminsi 40 bazenguruka hari iminsi 7 basenyeye Yeriko isenyuka yo sindi buyivuge n'iminsi mikeya hari iminsi 3 hari abayisenze iminsi 3 iragaragara muri Bibiliya ahubwo ndasubira inyuma mvuga ku minsi 21 yego ihwanye n'ibizima bizima 40 21 sinija mu by'ibizima ahubwo ndaza kuvuga iminsi 21 nimva ku minsi 21 ndavuga iki kintu cyerekeranye n'ukwezi kwa 12 kuko uri gushaka kugira ngo umenye aba bantu basenga biyirije ubusa hari gihe basenga batazi impamvu basenga akagendera mu kigare cyuko pastor itangaje amasengesho iminsi 40 akaba yinjiyemo agasenga ariko ntabwo yashyize icyifuzo imbere y'Imana aba bantu bose basengaga iminsi babaga bibwirijwe n'Imana ntabwo babaga ari bo bavuze ngo reka dusenge iminsi 40 cyangwa twinjire mu minsi 40 rero abantu basenga iminsi 40 bayinjiyemo kubera Mose niwe nkomoko Eliya na Yesu ubwe n'Abanyisirayeli bivaye Abisirayeli n'iminsi babagamwo iminsi 400 iminsi 40 yo mu butayu bazengurukagamwe imyaka n'ibiki byose uko bagendaga bazenguruka rero ntabwo ndi bujye ku akantu nakandi kugira ngo abantu dutahure nuko tumenye impamvu dusenga na cyane ni naje nico kibazo nagombye kukubaza impamvu dusenga ni kwanza icambere Musa wewe yafunze yisungiki Eliya yafunze we yisungiki na Yesu yafunze yisungiki kugira ngo natwebwe tumenye akamaro ko kwisonzesha iyo minsi 40 cyangwa 21 Mose cyangwa se Musa azamuka umusozi Sinai cyangwa se ku musozi Horebu aho yavuganiraga n'Imana yaragiye Abisirayeli bari bakiri mu bugaragu mu butayu bari kwa Farawo bakoresha ubucakara babumba amadafari bakora ibitandukanye ariko mu gihe yarabakuyeyo bageze mu butayu mu gihe bagomba guhabwa amategeko yaragiye azamutse umusozi Imana iramugumya iramugumana Imana imubwira uko Abisirayeli bashaka kuko bari harimo abantu bafite imico y'abapagani ya gipagani bafite imizi itandukanye mu kumugumana imuha amategeko 10 harimo nukice nukibe nukasama nukufisa umugore mugenzi wawe mbese ayo mategeko yose kwari 10 mu kuyamuha uko yabazaga amabuye Imana ikata amabuye cyangwa bakatamo bandikaho ntituzi ngo wafashe ibuye agaconga ninde Imana yafashe ubwayo bwa mbere ko byabaye kabiri ivyiyandikira ikabyiyandikira imuhereza ibitata 2 by'amategeko 10 hamwe amategeko 5 ahandi 5 akimanuka umusozi asanga Abisirayeli bategetse Aroni kubaza ikigirwamana yagije mu izahabu yego tasi ikimasa bacikubita imbere basenga bakiramya bayari bacikubita imbere none Mose agitunguka mu Bisirayeli basi abona uburyo Imana ibitayeho rero kuba amabwiriza no mu mategeko no ngo ntukagire ikindi kigirwamana mu maso yanjye arangije asanga ba bantu
bahawe amategeko nibo bagize gute ibirembe by'irwamana. Okay, bisigura impamvu Musa yagize iyo minsi 40 ni cagiye cyo kugenda gutora amategeko 10. Yego, vyiza cyane. Yego, ayo mategeko 10 arimo guhabwa. Yego, ndetse amanuka niho yahise abanagamo ya mategeko. Yego, ayabajugunyamo ubutaka ngo burasama burabamira bumira kora biramu na data. Harabo bwamize nabo butamize. Rero abo ngabo ngo buronge kandi burifunga. Abo ntibahambwe ibyabo ni yindi story cyane n'indi nkuru. Yego, aho ngaho rero Imana yamumaranye iminsi 40 mu amategeko. Usenga iminsi runaka ushaka iki? Kujya mu masengesho udafite icyifuzo, kugendera mu kigare. Nakajya mu masengesho afite ikigare agendemo cy'abantu runaka. Kuko yasenze, kuko Emmanuel yasenze, nanjye reka senge. Kuko uyu munsi ari kwa Mungu cyangwa icyumweru reka nanjye gusenga. Kubera ko uyu munsi ari ku isabato reka nanjye njye mu isabato. Gasanga ukurikira abandi utazi icyifuzo cawe n'ibyo ushaka we mu buzima ntavyuzi. Yego. Iminsi rero 40 uyijyamo ugiye kuganira n'Imana. Ni Imana ikugumana. Ufise icyifuzo cawe. Ufite icyifuzo ariko ni Imana ikugumana. Yego. Yo yonyine. Na masengesho winjiramwo ufitanye usabane n'Imana. Sama sengesho senga ufite amaganya, sama sengesho senga ufite abantu bakurembeje bakurwanya, sama sengesho senga ufite ibibazo by'akazi, ahubwo na masengesho senga ufite impamvu uri kuyasenga. Eliya rero nawe yari mwahunga Yezebeli, aryamye munsi y'igiti cyo mu rutembo. Kiriya giti yararyamye munsi, cyari igiti gitonyanga amakakama yica. Eliya amakakama yakivaga wa Eliya yo akijyaga munsi amata yayo cyase amakakama yayo akakujyaho cyase amazi ava muri icyo giti kagutakaraho warapfaga. Eliya arabango rero ninjye muhanuzi ngiye nyine usigaye. Yezebeli na barahiga ubuzima bwanjye ugiye ngo babwice. None agenda asa nk'uwiyagura, Imana iramwimana. Urumva ko birasa n'aya masengesho Mose yasenze. Imana ikimana umuntu ushaka gupfa. Na Mose Imana imutindije ku musozi. Iminsi 40 atari bitanywa nuko atari Imana igushoboje. Nukuri wagwamo waba urimo wiyahura. Yego, waba urimo wigirira nabi. Noneho icya kabiri kuri Eliya yarabwiye ngo ararya arananywa. Ari amasengesho ntabwo yasenga utarya utanywa. Oya abamizirima bayasenga neza. Nimugoroba bafata ikintu. Yego, barajya bafite iminsi 30. Yego, buri mugoroba hari akantu bafata. Ntago barira kwinezeza. Ahubwo hari ikintu wagira uyu mubiri ugira imbaraga. Igihe uzabona ndimo ngenda n'isereri nkambakamba ibyokere byajena nananiwe nananutse meze nabi, ntabwo nzaba ndi mu gusenga, nzaba ndi kwiyahura. Ahusha iminsi 40 ntago ari iminsi 3. Iminsi 40 si iminsi 2. Iminsi 40 si umunsi umwe. Iminsi 40 ni ukwezi n'iminsi 10. Yego, hari n'abasenga iminsi 100. Hari abasenga iminsi 100. Rero nkomeje ku minsi 40 uwo nguwo ni Eliya wa kabiri wayisenze. Umunsi wa gatatu nagira ngo mbwire abantu basenga. Nukuri Imana ikunda abantu basenga cyane, ariko menya impamvu uri kuyisenga. Menya impamvu winjira mu masengesho. Yego. Icya gatatu cyangwa se ku ngingo ya gatatu, Yesu yasenze kubera iki? Siwe wijyanye mu masengesho ngo yuzuzwe umwuka wera. Abasomyi babiri basome ngo Yesu yuzuye umwuka ajyanwa n'umwuka mu butayu. Yego, agezeyo arasenga. Umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa 40 atarya atanywa, arangije ayo masengesho akimanuka agezemo hagati, niko nabivuga, afata ibuye ubwe ku giti cye. Satani ati niba uri umwana w'Imana, Yego, bw'iryo buye rihinduka umutsima. Arangije gufata iryo buye Satani nibwo yaje. Igihe umuntu amaze kugira ikintu afata, Satani nibwaza. Satani ntagaza tutaragira intumbero. Satani ntabwo yaza udafite intumbero. Aho nyene abakozi b'Imana Satani ntabwo yabarwanya badafite intumbero. Azarwanya barafite intumbero. Uzareba umujura wibye atoboye inzu ahantu, inkuru ye imara iminsi 3 bakabara mwibagiwe. Ariko ibeshye haba ari shehe, haba ari pasiteri, haba ari padiri, akantu kabayeho. Ibinyamakuru biraza, tangazamakuru ramanuka, abandika kuri twitabakandika, abandika ku mbuga nkoranyambaga za YouTube bakacishaho kubera icubahiro ciwe. Kubera ko sinicubahiro ahubwo uriya muntu hagarariye Imana. Yego, urumva ko abantu babasebye ko batazi ko gusebya Imana.
rero na Yesu yajyanywe n'umwuka. Aya masengesho angana gutya ni amasengesho ategura ibikorwa ugiye gukora. Iminsi 40 itegura akazi. Ego. Mose yarimo gutegura akazi ko guhabwa kugira ngo ahereze amategeko abisirayeli. Kuko gutanga amategeko ni ukuzamura gukora inama. Hari inama igomba kuba abantu bakisha bati none abakozi bose muri no company bagomba kugenda kuri amabwiriza. Itegeko niri. Ndo ntabwo umuntu ajya gutanga amategeko muri company ikomeye ngabujya mu tutaravuga ngo rero twashyize amategeko aya naya hakorwa inama. Imana yamumaranye iminsi 40 barimwo barikora inama yuko abisirayeli bagire gute bayoborwa bazagera i Kanani. Eliya nawe n'amasengesho yahabwaga amabwiriza. Ego. Imura ngo hari ibindi bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Eliya we wivuga ngo nosigaye wenyine hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ndetse Eliya amaze kugenda usomya abami bakabiri 6 ngo abana b'abahanuzi babwira Elisa ngo ariko Elisa we shobuja agiye kugukurwa. Ati muceceke ndabizi. Yamaze ngo hariho ibintu bitarapfukamira Bayali. Hari n'abana b'abahanuzi babana na Elisa. Kandi Elisa yagize imbaraga nk'iza Eliya. Mwibuke neza abami bakabiri 6 ngo abana babwira Elisa ngo dore aho tuba ni hatoya twemere tujye kuri Yorodani tugurese ajye guca igiti aze twubaka ahantu tugomba ko ngo baragenda bajya kuri Yorodani buri mwana wese aca igiti cyase atema igiti azana kubaka biza ngo bari bamaze kwaguka bamaze kuba beshi. Eliya yari muri aya masengesho ariko Imana iri gutegura abandi bantu bazasimbura abahanuzi babaye. Ego. Yari muri uko gusenga atazi ko gusenga yisabira gupfa. Imana itibona iyerekwa ry'abandi bahanuzi bazasimbura Eliya bagasimbura Elisa kuko nyuma ya Elisa hari Gehazi. Ego. Nyuma ya Gehazi hari ba Naamani. N'abandi bagiye baza abahanuzi bakomakomeye ba Yeremiya ba Habakuki ba Yesaya babayeho ari abahanuzi beshi. Ego. Kuko usomye igice cya mbere cya Yeremiya bango nakumenye ntarakurema. Kumenye ntarakurema kugira ngo ngushyire ku muhanuzi hanurura amahanga kandi ngo ntuzavuge ngo ndi umwana kuko abonza gutuma bose uzabasanga kandi ntuzabatinye nubwo ari inzu y'abagome ntuzabatinye. Imana itegura umuntu kugira ngo ayikorere. Imana itegura umuntu kugira ngo akore ikintu kiri ngombwa cyane kuba mu buzima bufite intego. Imana yaguteguriye. Byiza cyane. Eliya nawe yagiye masengesho Imana imwereka ko hari abandi bantu. Iyo ni ngingo ya kabiri. Ya gatatu navuze kuri Yesu. Yesu atarabatizwa mu mazi menshi ntigeze akora umurimo. Yakoze imirimo mikeya hava ngo asigara mu rusengero ku myaka 12 abaza abatambyi bo mu rusengero barakubaza ngo uwo mwana uvuga ibibazo bingana gutya ni wahehe ati akabangwa mu mwana mu mabara afite ishyaka mu mabare Yosefu niko yashubije ngafite ishyaka mu mabarire bari bamusize abantu baza ngo data twahoze mwana wanjye twahoze gihe naso tugushaka twakubuze aravuga ngo Yesu ntimuzi ko binkwiye kuba mu nzu ya data ntimuzi ko binkwiye kuba mu nzu ya data urumva ko yari amaze kuvuga ngo ababyeyi saba ahubwo hariho data. Ego. Rero yujujwe umwuka wera yajyanywe mu butayu akiri umwana nibwo aho ngo yari amaze kugira imyaka 30 gutyo niwe wagiye yabatijwe amazi menshi. Ego. Ntabwo batijwe ari umwana ku buryo n'abari abantu batiza mu mazi ya abantu b'abana ntabwo ngiye mbyemera. Simbyemera umuntu abatizwa azi impamvu. Guhitamwo idini ajyamo guhitamo ko azabaho gusa umubatije mu mazi menshi ashaka ejo akahindura ibindi mu Islam mu mizirimo umubatije mu mazi menshi se izina umuhaye karyanga yazakuratira izina rwose mfite risobanura kandi muzi ko abantu bafite amazina bisigura ku ruhande rwawe umuntu ateguza kubatizwa afise imyaka 15 hejuru amaze guhitamwo hejuru ya 12 urya mwana burya abakwareka icyerekezo arimo. Ego. 12 hejuru yayo 13 15 20 burya rwose umuntu ashobora kuba mu rusengero ari umwana muto ukamwakira uragwaza n'abato ngo mureke abana bato baze babasange akakirwa akajya muri Sunday school umwana burya n'umuziranenge nta cyafa. Okay Bishop jenga ndafisa akabazo yenda gusubiza burya umuntu yisonzesheje nibyo bituma Imana imumvira cyane gusumba igisabisho gisanzwe. Gusenga ni hamwe ryo gusenga Yesu kwega abakristo niko duvuga niko naho dufatira urugero. Nubwo haba hari izindi ntumwa zakoze iby'amasengesho tukora kuvuga ngo Yesu cyase waye kuvuga Imana ukumva ko byose bikubiye muri Yesu cyase mu Mana. Imana itegeka ko dusenga musenga ubudasiba
hari aho abantu bagiye gusenga ngo birukana abadayimoni. Yesu aravuga ngo bene abo badayimoni ntabwo bavanwamo n'ikindi kireka gusenga bivanze no kwiyiriza ubusa. Yo harimo gusenga ukiyiriza ubusa biba bifise imbaraga nyinshi cyane. Kandi ibi abantu babyumva ni abantu basenga. Umuntu yaba mu mizirimo kuko nabo bagira iminsi yo gusenga. Kugira ngo agere kuri level yo kuba haji na hajati hariho gusenga na cyane cyane. Kugira ngo amenye Korowani hariho gusenga kugira ngo ayigishwe. Ntabwo yigishwa Korowani ari mu bintu bindi. Kujya kwiga Korowani ni mu gusenga. Kwiga inyigisho za Bibiliya ni mu masengesho. Kuko iyo umaze kumenya Bibiliya cyangwa ukamenya Korowani cyangwa ukamenya Bibiliya iyo ari yo yose ubwoko bwa bwose kuko ziriho nyinshi. Hariho Bibiliya cyo mu Byongereza twagiye King James. Hariho Bibiliya yera, hariho Bibiliya ntagatifu. Urumva? Bibiliya hariho Bibiliya ya Yehova. Bibiliya ya Yehova nayo yitwa sinzi Bible Yehova sinzi. Gutyo nayo ni Bibiliya. Iyo wiga Bibiliya uyiga n'ubundi uri gusenga. Kugira ngo rero biriya bintu wizemwo bikugumemo nuko umunyamasengesho cyase mu byo wizera ukabasha kwitandukanya n'ikintu. Kugira ngo ube umuntu mushyashya nukujya mu ruhande rw'Imana. Yo wivanze nabariya ureba ko hari byo barimo gusenga kwawe kubugusa. Ubona ko hano hanze hari abantu bitwa abanyamadini ariko ibyo bakora bihakana imirimo yabo. Ariko basenze nubwo yakora ikosa haraho bigarukira. Kwa turi kuri Yesu. Mpamvu Yesu yasenze yagira ngo atangire umurimo. Ibikorwa Yesu yakoze buriya bikoze mu gihe gitoya. Kurenza kuko Yesu yabaye umwana usanzwe akora imirimo isanzwe. Ndetse yabaye n'ipfubyi. Yosefu yapfuye akiri mutoya. Kandi yabashije gufasha ababyeyi. Yabaye umwana ufasha ababyeyi. Niyo mpamvu natwe tugomba gukora imirimo kugira ngo tugire icyo tubaho, tugire uko tubaho, tugire aho tugera, tugire naho tuva. Tugomba gukora tugasenga tukanakora. Cyane twakoze ubushize gusenga no gukora. Rero Yesu yagiye gusenga yitegura kugira ngo ajye muri bya bikorwa byo kuzura ba Lazaro, uhumura impumyi. Nigeze aho impumyi atarasenga. Nigeze azura abapfuye atarasenga. Nigeze ajya kwa Mariya n'amata ngazure Lazaro atarasenga. Wa masengesho y'imisi 40 abanziriza umurimo. Niba uzi ko ugiye kuba padiri fata umwanya wo gusenga. Niba ugiye kuba umushehe runaka fata iminsi yo gusenga. Ureke Imana ziriya shingano. Reka mvuge ndeka kuvuga no ku nshingano z'abantu bo mu madini. Niba uzi ko ugiye kubona akazi muri kampani ubu ndashima Imana ko hariho abantu twarimo dusengana Imana yemeye ko kampani zongeye zirabahamagara. Kandi mbivuze kuri cyane kugira ngo yumve ko Imana nyishimye. Urashobora kuca mu ishuri ry'ubukene n'ubutayu. Za kampani mwakonaga zose zikifunga. Urumva shimye Imana rero yuko ibi bintu byose mugiye kubona murabona ibintu bidasanzwe. Twarasenze turumvirwa. None Imana igeze gute izanye inyishu y'amasengesho. Uri kumwe? Kugira ngo abantu bageraho bagera udasenze niba ufite ubukwe banza usenge. Nudasenga uriya mukobwa ugiye kubana nawe ni umukobwa uvuka mu muryango kwa naka bafite imico yabo. Uriya mukobwa azakunanira. Niba uri umusore sengera uriya mukobwa. Niba uri umukobwa sengera uriya musore mugiye kubana. Ndahamagarira abantu gusenga kugira imbere y'ikintu cyose bagiye gukora. Niba ari akazi ubonye mbere yo kudepoza senga. Saba Imana ahantu h'umugisha ikigo cy'umugisha uzakoramo, kampani z'umugisha uzakoreramo kugira ngo utazahazanduriramo. Mwese nimumva ko hano hanze hari ibintu bya Freemason. Ndavyumva gusa ntabyo ndabona. Aho zikora se murahazi? Aho bazi. Zikora muri abo makampani akomeye. None abantu batanga amafaranga bayatanga batayafite. Narigeze kumva n'inkuru y'abayisilamu berekana naho bakorera nimba ari muri Kenya nimba ari muri Tanzania ngo harimo amazu yabo bakoreramwo ibintu nk'ivyo. Na Tanzania harahari. Niko mbyumva ariko sindagerayo sinshaka no kubihamenya. Imana abayindinde. Ikindi muzi dini riba muri Amerika rya shitani. Abavuga ngo babyose basengera. Ibimenyetso by'amahembe y'ihene bari hana bose. Murabona murumva. None ugasanga niba udasenze uri ari amafaranga aje avuye muri ya kampani.
ese kusenga wowe cyangwa se uri umwizera ukaba wemera Imana umwemera Imana ayo mafaranga avuye naza azakumarira iki? nta na kimwe, ahubwo aza gutwara n'ibyo wari ufite. oh my, niyo mpamvu ugomba gusenga mbere yuko ujya mu bintu bindi. Mu gihugu hakurya hari igihe iwacu mu Rwanda no narabyumvise, sinzi ngo bikorera he, ariko narabyumvise idini rya Satani ryasabye ngo grema risaba muri RGB ngo bagrema gusa baje kuryima grema cyase byangombwa byo gukora. Ariko harabavuze ngo twe dushaka idini rya Satani ryari yadukije hariya. Yego. Nimba ukurikirana ikiganiro nimba ari n'abantu gica kuri la televiziyo televiziyo ya Kenisi harimo icyo kiganiro numva cyaciyemo hashije nk'imyaka nk'ibiri ndabyuka neza. Icyo kiganiro cyangwa se iryo dini rya Satani ahantu hirya no hino mu jyabumyo, reka tugiye gufatira ko twari kurekana tureka no mu Rwanda nk'umuntu uvuga ngo ahama arifite abakristo agahanura bahagaze ku bitugu kandi ari gusenga mu rusengero. Ese uwo muntu uzasenga amasengesho asenga uzamenya ari gusengeshwa n'iki? Ni kibazo nagutegeka amasengesho kuko no mu gusenga hariyo amahama agenga basenga, hariyo amabwiriza agenda basenga. Hariho nabonye abwira abantu ngo barisha ibyatsi, barabirisha kuri social media biriho, kuri za YouTube biriho. My God, abantu ukabona bararisha ibyatsi nk'inka. Hari idini muri Amerika nanone nabonye ngunda kureba ibintu bijyanye n'iyobokamana basenga bambaye ubusa. Oh my God, umugore n'umugabo bose bambaye ubusa, pasiteri yambaye ubusa. Ese nk'iryo dini naryo rivuga ngo musenga iminsi 40 nawe uzayisenga? oya oya. Eje bundi papa yavuze ngo gushingiranya abantu bambaye bahuje ibitsina ngo nta ibitsina yego ngo ntayibona nk'ikibazo bivuye muri Kongo. Ni ibitangazamakuru byose biraca usiye mbivuze bwa mbere kibazo. Ese niba uri gusenga ngo Imana ikugire neza, ejo akaboneka umuntu w'umuhungu nawe uri umusore rumuhungu araje aragukunda kuko utasenze Imana akakwereka amafaranga, kuko utasenze uzabona ayo mafaranga kuyakeneye ujye kwemera bati nzajya ngiye kumutinganyi mbane n'uyu mugabo mu gihugu. Gusenga bitanga ubwenge, gusenga bituma hari ibindi bintu utirukanyira. Utuva gusenga si ugusenga iminsi yagenwe gusa, hari amasengesho ubwo wishiriraho. Ngo ngiye gusenga iminsi 2, ngiye gusenga iminsi 10, ukagira igihagararo wowe ubwawo ngo ngiye gusengera ibi bintu. Niba ufite umwana mu rugo iwe yarakunaniye, nta yindi nkono uzamukubita ngo ajye ku murongo, amasengesho. Niba uri umukobwa waragumiwe, nta yandi mavuta uzisiga, haleluya, nta yandi mavuta uzisiga ngo ube mwiza atari gusenga, ni amasengesho. Isiga amasengesho wambare gukiranuka, haleluya. Isiga amasengesho wambare gukiranuka. Amen, amen. Ubuzima bwawe buzahinduka. Amen. Uzagera ku cyo ushaka. Uyu mukobwa wisize amasengesho akambara gukiranuka, yego, akimaka imirimo myiza, makiyaje ikaba imirimo myiza, ntabwo nubwo nayamara imyaka 30 icyo yasabye Imana izakimuha cyane. Gutinda ndabyemera ko byatinda, ariko ntabwo bizahera. Warasenze ntibizahera. Yobu yageze mu bigeragezo, abana be barapfa, amatungo yarapfa, kuko yagiye mu ruhande rw'Imana. Ko gusenga no kujya mu ruhande rw'Imana, yiyegurira Imana. Imana iramwirata ngo wabonye umukiranutsi wanjye Yobu kwisi, uburyo nyiranukira kanyubaha. Ni impamvu gukiranukira nuko wamuhaye biriye, ati genda ubikore ariko nkwimye ubuye ndamukwimye we n'ubugingo. Ya kabiri arongera agaruka ati impamvu atarimo kukwihakana nuko agifite umubiri muzima zikazashaka ibindi akabibona. Ati ndamuguhaye nkwimye ubugingo bwe. Iyo baragenda umubiri w'umushiraho, umugore aramwihakana ngo tukimana bwipfire, bati nzi ko navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Avuga amajambo atandukanye twavuzeho mu bice bine bya Yobu, uburyo bayirifazi bamukomeje mu kigano cyashize, sindi bubisubiremo. Rero yarasenze, iyo umuntu asenze abana n'Imana. Twatugeze kuri Yesu. Iyo usenga barimo witegura ngo ukora imirimo ihambaye. Abantu basenze bakora imirimo ihambaye. Umuntu wasenze ntuzamubona bari mu bya biganiro mpaka birwa batukana, umwe asebya mugenzi we. Biriya biganiro mwumva birimo kwinjirirwa. None kugira ngo njye gusubiza ibyo bamvuze ngo ahita mpamagara umunyamakuru, ukaza tugakora ikiganiro ndi gusubiza babandi, nkabasubiza nanjye mbasebya.
kasubiza mvuga message zabo, kasubiza mvuga uko byagenze mu ngo zabo, kasubiza mvuga bya bindi babamwo. Turafite ubundi kibazo nta masengesho ahari. Umupaseri wasenze ntabwo wamuvuga ngo ababare. Umukozi w'Imana wasenze ntabwo wamuvuga ngo ababare. Ego. Umubyeyi wasenze ntiwamuroga ngo arware uburozi ukwezi kose gushira. Yarasenze Imana kuko ibigeragezo bizaza ngo ariko ubizana azabona ishyano. Nta kibazo cyamubaho ngo ananirwe kucyakira kuko yasenze Imana. No gusenga ni ukubika imbaraga muri wowe kazi itagaragara. Amen. Umuntu wasenze nubwo yaba umukene ntago azi kwisikoroga. Umuntu wasenze ntago aba umutubuzi. Ego. Umuntu wasenze nubwo yapfakara kwishingira ku kanya ntago yabikora. Araba ngo nubwo ndi umukene reka shake basi nishaka mbona inkwano yonyine cyangwa se ngende twumvikane bamumpera ubuntu bamumpera ideni nzishyura. Abikoze impamvu afite ideni ry'umukobwa cyangwa se ry'uwo bagiye kubana. Ibyo birarekuriwe ga Bishop gusaba ideni ry'umugeni. Yego. Kuko umukobwa ntagurishwa. Ko hari umuntu usanga avuga ati je mbona bidakunda gushingira umukobwa mu gihe ntararonka za miliyoni. Aho ngaho rero ni umuco wa Afrika. Bibagiye ikintu cyitwa urukundo. Urukundo ubundi ntirugurwa. Kandi umuntu wakunze ntacyo wabona umuha. Ego. Ntacyo wabona umuha. Ego. Muri makeya gusenga guhamagara Imana kubana n'Imana ni ikintu umuntu yakabaye amenya neza ko gusenga ni igisubizo cya buri wese, ni igisubizo cyakemura ibibazo. Gusenga umukobwa wasenze ntiyakorwa n'isoni, umumama wasenze ntiyakorwa n'isoni, nubwo isoni zaba ziteganywa ariko ntabwo zamugeraho. Nta bigeragezo byagera ku muntu wasenze Imana ngo bimuherane. Yageragezwa nk'abandi, yagira ibibazo nk'abandi, yarwara nk'abandi, yahinga ntibyere nk'abandi, yacuruza agahomba nk'abandi, ariko kuko yasenze ntago azakorwa n'isoni. Kandi Imana yakoreye ntabwo izamukoza isoni kuko uko ubishaka niko bizabaho mu izina rya Yesu. Uko Imana rero bishaka niko izabikora ku buzima bw'umuntu. Ego Bishop, ni gute rero umuntu ashobora kumenya ko Imana yishuye ivyo yamusabye? Aho ngaho ndasa nkaho ngiye kwimukaho gatoya, mureka mvuge ku kintu ukandukane kamwe mite nkubwiye impamvu abantu basenga ntibasubizwe. Kuko kugira umenye ko washubijwe nuko ubona ibintu mu ntoki zawe bifatika cyane. Nimba wasengeye umwana uri umugore uri gusenga agasenga Imana imuha umwana kugira umenye ko yumviwe nuko abona twite. Ego. Aho ngaho abayumviwe. Wasengeye kudandaza cyangwa gucuruza kugira ngo amenye ko Imana yamwumvise nuko abona igishoro cyangwa umutahe akagenda agafungura botike agafungura iduka agakora. Aho hantu abayumviwe. Kugira ngo umuntu yamenye ko yumviwe binagaragara. Navuga nk'ubugiye navuga ko nasenze nkumvirwa. Kuko hariho ubuzima ndimwe butandukanye n'ubwo mina ndimwe mbere. Rero ubuzima ndimwo buranyereka ko ntabwo naburara. Sinabwirirwa. Ego. Kandi ubwo hari igihe naburaraga. Ego. Bivuze ngo rero cyagiye cy'inzara cyavuyeho uyu munsi ndarya. Bivuze ngo narumviwe. Ndambara. Mashimwe. Nawe urambaye. Ikigaragaza ko wumiwe wamaze kubona akazi urakora. Ego. Waje kundeba nk'umunyamakuru. Ego. Warasenze cyagiye wigaga wari mu masengesho. Inyinshi y'amasengesho wari urimo cyagiye rero naka kazi. Ego no kuri kw'Imana kandi ndiko ndabibona. Yes. Ego. Daniel ibice byaho 10 yarasenze ntiyumvirwa cyane. Yarasenze atinda gusubizwa. Narivuze ngo ntiyumve ariko yarumviwe ariko ntiyamenye ko yumviwe. Ego. Ni mu buryo bubiri. Umuntu uri gusenga akabona ibintu asengera ntabwo abiri kumugeraho. Ndawongera kumubwira ngo nagume mu masengesho. Nagume mu masengesho. Ni kigeragezo cy'Imana. Ni ishuri Imana yamushyizemo. Umunsi umwe azabwirwa impamvu asenga ntiyumvirwe. Kuko turebye nka Abrahamu yasabye Imana umwana igihe kirekire kandi ari umukiranutsi. Ego. Harya abantu bavuga reka mbwira abakobwa bari kudukurikira n'abamama bari kudukurikira n'abagabo n'abasore. Ugasenga ukamureba muri korari ukaririmba ukamuvuga butumwa ukabwiriza inkweto zikagushiriraho imyenda igacika turiya muntu impamvu adasuzwa n'ibyaha bye. Aba bantu ndababwira ngo ntabwo ari ibyaha byanyu ahubwo ni umunsi w'Imana utaragira. No kuri kw'Imana. Ego. Umunsi wawe ntugera. Nivyo.
isaha yawe ikagera ego uzagura imodoka nziza cyane, uzubaka inzu yawe nziza cyane, uzajya kuri banki ufungura uburotira amafaranga yawe cyane, umunsi wawe nugera Imana yagushubije amateka azihindura. Bikubwira ngo ni ibyaha byawe, bikubwira ngo nuko udakizwa, bikubwira ngo nuko washatse uriya mugore ngo atera umwaku, bikubwira ngo nuko washatse muri uriya muryango, bakubeshya. Bibiri isaha y'Imana igere, isaha y'Imana nigera amateka azihindura, ibintu bizizana. Nta winjinga umunsi w'Imana, gusa dutegereza umunsi w'Imana. Nta winjinga ngo uze cyangwa ngo njyewe ngisaha n'iyi nzakora ibi n'ibi, ejo sahanjye, ejo sahawe, umunsi wanjye n'uyu munsi, ejo hahora hari ejo. Hari akantu numvise ngaho Bishop, yego usanga abantu benshi basenyura ingo zabo bavuga yuko uyu muntu ni umwaka kuri jewe, bakibagira inzira y'amasengesho, kwisonzesha no kwiyegereza Imana ko ashobora guhindura ujya mukosha ugahinduka umuhezagiro, umuvumo wahinduka umugisha. Aho nize ko ikintu gikomeye cyane. Uriya muntu nawe yavutse nk'uko abandi bavuka neza cyane, kandi yavutse afite umugisha. Ego yavukiye ruguru mu cyaro, ego Imana imugeza mu mujyi muri ville, cyangwa se uyu munsi ari mu cyaro cyangwa se ahandi hantu. Umuvumo ntutinya abazungu, ushobora kugira umuvumo karande ibigeragezo, nimwe byanahumura nigisha bya karande, akaba ari Burayi ariko agahorana ibibazo. Gusenga uko usenze si kusubizwa. Gusenga si kusubizwa. Yusenze Imana irasubiza. Ego. Ariko nanone hariho umuntu uri Burayi, afite imodoka, afite inzu, afite akazi, ariko ahora mu myako. Ese azavibura garuka muri Afrika? Oya, biragoye. Nasengerwe, ni musubize, ni mutamusubiza yihangana. Byose ni mu masengesho. Hari umuntu uri muri Afrika hano, cyangwa se uri mu buzima busanzwe, ari mu bigeragezo, ari mu ntambara, baramuvuga amagambo, yazanye umwaka mu muryango, yageze mu rugo umugabo arapfa, sebukwe arapfa, umwana arapfa, ati uriya mugore bazanye n'inkunguzi, ndashaka uwo muntu ampamagara. Yageze mu rugo, reka mubwire ikintu cyitwa umwaka kibaho. Yageze mu muryango wa inzu, bari bati inzu muri uwo muryango inzirashya. Umunsi w'ubukwe yageze mu rugo muri uwo muryango hapfa nk'umuntu, batira umugore bazanye atera umwaka. Yageze mu yakoze ubukwe, umugabo we arasara, arara kwa muganga. Yakoze ubukwe, ibibazo bitangira kuza, ibintu byose bakoze bikanga, uburwayi butangira kwinjira mu muryango, umugabo ararwara, umugore ararwara, birasimburana, nta misi yo kwishima yaba yarabonye. Ntabwo ari ufite umwaka, ahubwo umuryango yinjiyemwo ntiwari witeze ko wakwakira umuntu nk'uwo nguwo. Ntiwari witeze ko uwo mukobwa yakwinjira muri uwo muryango, yaje kuvuruga. Rero hari dayimoni zamutinye zigira ngo bamwirukane. Uyu muntu wageze mu muryango ibintu bigapfa, ashobora kuba ari umunyamugisha, ibintu birimo gupfa n'undi byara umuvumo. Ashobora kuba ngo uwo muntu wapfuye ariwe wajyaga kuraguza, yaza ari umugisha, uwo muntu agahita apfa. Yaza ari umugisha, abantu bagatangira kurwara. Kubera iki? Hari ibintu yabangamiye mu buryo bw'impwemu. Ndashaka uwo muntu baciye, uwo muntu bavuga ngo ni umunyamivumo, ni umunyamugisha nuko atabizi. Amen, amen, amen. Nzi neza ko Imana ihindura umugisha, umuvumo bihindura umugisha neza cyane, kandi nzi ko abantu bose bavutse bavukiye guhabwa umugisha. Rero umuntu wiyumva ko ari umunyamwako yampamagara nkamusengera kuri izi nomero ziri hasi, yampamagara nkamusengera, yampamagara tugahura, nkamubaza ubuzima bwe, tukaganira, akampa umwanya tukaganira, nkamuha umwanya tukaganira, nkamubaza ibibazo uko byagenze, uko bimeze mu buzima bwe, uko yakoze ahoze ari umwana. Reka mubwire, hariho umwana avuka akavuka mu bibazo, akiga mu bibazo, akangiza amasomo mu bibazo, agashaka agakora ubukwe mu bibazo, agakora akazi mu bibazo, nta muntu umukunda, nta muntu umwishimira, ahageze baryana inzara, ahageze bavuma, ahageze ibintu bikazamba. Uwo muvumo bavuga kuri muri ntiwamarwaho n'abapfumu benshi. Amupfumu ntabwo yakuvana mu muvumo, ahubwo ikintu cyakuvana mu muvumo ni amasengesho, amaraso ya Yesu, imbaraga z'Imana, gusenga bivanze no kwiyiriza ubusa. Amen. Njye soma igitabo cya Mukristo mu rugendo, hariho amabuye atatu ngo yari mwisaho gahinda gasaze. Ibyano ngo yitwa kugira umutima utandaga ikibi. Gusenga bivanze no kwiyiriza ubusa. Urumva? Ni amabuye atatu.
kugira umutima utandaga ikibi, gusenga bivanze no kwiyiriza ubusa. Imana yacu nishimwe cyane. Amen, amen. Rero muri ayo mwanya ndavuga kuri Daniyeli, turebe Daniyeli yarasenze. Reka impamvu ngeze aho hantu, hari abantu basenga ibintu byabo byabigiye kuza bikibana. Umuntu yamwemera amafaranga kandi ari mu masengesho y'umukozi w'Imana, n'umuko ari umuhanuzi, ari umuvuga butumwa, akakwemera amafaranga akahita yagabanyiriza mu mufuka yawe, uvuga ati ndaguha 10 agatagabanya akaguha 5. Yaba ari 100 akaguha 20. Satani niyo ishaka kugira ngo udatunga, utazashima, utazaba mu bantu bashima, we mu bantu bahawe umugisha, we mu bantu bahezagiwe, we mu bantu bazavuga Imana. Satani akakwinjira agafunga ibyawe byose, ukabona n'umwako. Wajya mu nzu ukabona amazi ni wasanze mu nzu zikuzura amazi, ibyo waguze bikarengerwa, imatera waryamaga ikuzura urwondo, inzu igisenge kikagenda. Ntabwo ari wowe, si aba bantu, si uwo muntu yirimo. Satani ari kumurwanya cyane. Satani uyo daimoni ni daimoni yo kwiyahura iba yamuteye. Aya mwereke ko nta muntu umukunze, nta muntu umwishimiye, bati none iyahure wipfire n'ubu ntacyo umaze ku isi. Urumva iyo ntambara rero ni abadaimoni bayiteye. Buruzeri bakomoka kuri Yuda, uriya wiyahuye amaze kugambanira Yesu. Bagakomoka kuri Kayini wagambaniye muri umunawe, bikomotse ku ishyari rya Abeli yatanze igitambo kiremerwa, Kayini ntiyemerwa. Abadaimoni b'ishyari ukabona rwose ubuzima buranze batari kubundi mbere y'iki wakwipfira. Umuntu akahora mu burwayi, ntago ari icyaha cy'uwo muntu, ahubwo ni igeno rye. Igeno ikintu agenewe, aragomba kwihangana kugeza ku munsi Imana izamutabariraho. Byiza cyane Bishop. Aho nyine ndafise akabazo. Yego. Aba bantu bakoresha imiti y'ikirundi n'ikinyarwanda n'ikigande, imiti y'ibyatsi. Ego. Mu Giswahili bavuga ati dawa za asili. Dawa za asili. Ndiyo. Aba bobo baba bavuye mu murongo w'Imana. Usanga bakoresha amavuta. Hari amavuta ngo usanga ngo ariko arakura ibisigo mu mikoshi biki, canke ibintu by'imiti kirundi nyene, canke ikinyarwanda, ikigande, ibintu nk'ivyo akisiga, akiyoga, ibintu nk'ivyo. Aba bobo baba bavuye mu Mana canke meze gute, canke birarekuriwe? Aho niho mwisora bango ni dawa za gishirikina. Imiti ya gipfumu. Ubwo rero mvuze gipfumu wahise wumva ukirwanya Imana. Kuko Imana umuntu umwe zose zabayeho ku isi. Kuko hari igihe twebwe tuzi tuzakora ikindi kiganiro kivuga ko abantu bayimera Noheli cyane. Ako gese nyemera cyane kuko Yesu ntago ahora ari umwana. Urumva kamvuga ko kugira ngo nkari nko mu Buhinde Krishna yabaye umucunguzi wabo. Yavutse ku mugore w'isugi, agira intumwa 12, arapfa arazuka. Krishna. Yego. Nzakubwira intumwa zigera mu 8 zabayeho, zitwa ko nazo zavutse ku masugi, zikagira intumwa 12 zagendeye hejuru y'amazi. Urumva byo ni ibyegeranye by'ibitabo. Naguye ko mu bintu nitayeho cyane itekiga Bibiliya. Niganiro n'ibitabo bindi bishamikiye kuri Bibiliya cyase bivuga ikuyoboka Imana ritari muri Bibiliya. Ko Bibiliya cyase Korowani ni icamake. Ibyanditswe byose ntabwo biri muri Bibiliya. Ni icamake z'ibintu by'ingenzi byagiye biba. Dufashe ubuzima bw'intumwa zose zabayeho. Wakumva ko ubwo buzima ari bugufiye. Ego. Kandi bakoze byinshi. None uvuza imiti ya kirundi. Jewe umuntu hari abapasteri, abavuga butumwa, abashehe batukisha izina ry'Imana. Abapadiri batukisha izina ry'Imana. Mvuze mu madini yose. Ego. Ni gute Imana uvuga ko Imana ishoboye byose ikiza, ukabwira umuntu ngo dore ngaya n'amavuta y'intare, ujye uyisiga ugiye kuryama zakurinda imikoshi. Ufate uyu muti ujye utamuziko mu mbabura ucane mu nzu ahumure, bizirukana amadayimoni. Gusenga byabimaze iki? Ese Imana yabitumariye iki nimba dufite ibintu dushyira mu ziko cyangwa tukabitaba mu marembo, tukabitaba mu muryango cyangwa hejuru y'umuryango bikaturinda imyako? Ese umugisha twahawe waba ari uwiki? Ese gucungurwa twabonye kwa bari ukwiki? Abo ni babapfumu yongo yirirwa avuga mu Rwanda arwanya. Umuntu witwa ko ari umupfumu ufata imiti
abo bantu ntabwo bari mu ruhande na babandi usanga umuntu yahawe ishano bakamuhereza umuti w'ishano n'aba bariko bagenda ku bintu n'amategeko y'Imana. Ubundi kuki wowe ntawe urakoroga? Kuki wowe ntawe urakoroga? Wasubiza? No bimenya. Sawa. Kuki se ntawe urandoga? Ahubwo impamvu abaroga bariho. Twabivuze mu kiganiro cyashize. Ese ntabo bumvise twasengeye bagakira amarozi? Ego. Nje harabona sengeye bari paralize. N'umudamu wiwanje. Yigeze baparalize bamuroze bamuteje inzoka. Mu gusenga kwanje nagiye ko mbona inzoka nka hejuru hariye kuri parafu. Ndayica. Iyo nzoka nasanze yamize umuserebanya. N'indani. Iyo nza kuba naragiye mu bindi n'ibindi iyo nzoka nayo kwihonoka nishe. Kandi muri byayerekwa nyine mpabwa nomero z'umuntu ngorera ibyo ngibyo twararebanaga amarembo ku marembo. Aho ntuyi wacu barabizi. Nyamata mu murenge wa Nyamata barabizi. Ndamuhamagara mu mazina ndavuga ibintu watumye wapi nibikunda mugore amazi hafi umwaka n'amezi agira muri 6 gutyo hari paralize njya gusenga nkasiga muhagiye nkasigagaruka mutekera nkamwubyutsa nkamwiyegamisha ubwo ari bwo buzima. Ariko kubana n'Imana ni igisubizo cya byose. Rero amaroza ariho ego ariko bari abayavura bafite imbaraga za ngo zo basigiye na basekuruza. Harwemera ko yazihawe n'Imana. Kuko umuntu wahawe n'Imana kuvura tuzasanga amahembe hariya. Musanga udukono hariya. Musange amabuje hariya. Nimba ari Imana moye kuvura na izamurangira ibyasa agenda azana ibyatsa biguhe unywe ukire. Ntabwo azagusaba umufuragira w'amafaranga. Biraba mwahere ubuntu mutangira ubundi. Ego. Izo mpano zo kuvura ziriho. Sinwanya abavuzi. Oya. Ariko umuntu uvura byemewe ntabwo ashize udukono hariya, ntashize amahembe hariya, ntashize zabuje hariya, yubatse akazu k'ibyatsi hariya hanze. Akazu k'ibyatsi kukwinjiramo n'ukunama, ntashize ibintu by'ibihe. Ubu hari kijambere usanga winjira mu nzu nyene nziza atangorane. Ariko ntabwo kaburamwo ntaga bundi bajegeza ntabiri abajegeza arajegeza iki ego none arajegeza iki nimba asirimutse ari mu kinyajana gisirimutse nakora ibintu mu buryo bwera neza kwa muganga ntari imiti ivura amarozi mu farumasi umuti wavurisha ntobamo umuti ugombora inzoka yakuriye se muri farumasi ntobamo ukawunywa uburamara bwahita bumanuka bukavamo none se abo bapfumu baravahe nje ntabwo mbemera sinzanabemera nubemera ntari mu ruhande rw'Imana. Urumva n'Imana ni kubwira ngo igwa imbaraga zo gukiza abantu zo kuvura abantu barozwe. Niba ngo uyu muti izakurangira igiti kimwe cyangwa bibiri uzabibwira abantu bose ikintu gite kivura amarozi. Kuki se uwo muti Imana yamuhaye ataburangira abandi ngo bajye bawahira abo bagashaka ko baza kumusanga. Numva kase kari ubucuruzi agiyemwo gucuruza wa muti. Ego none se Imana banga ngo ucuruze ntabwo yabara ngo akira ubushobozi ujye kubucuruza. Wagiye se udatanze amafaranga none se ubuvuzi vuga ngo umuntu Imana imuhaye kuvura ngo genda uzana amagi aya naya uzana ihene y'ibara rimwe uzana inkoko y'ibara rimwe ngo bakuroza ibinibi uwo muntu ukuroga ni nyoko bukwe umuntu ukuroga ni mukuru wawe umuntu ukuroga ni murumuna wawe. Urumva arimo aravura ariko ati guteranya n'imiryango. Urumva ngo zana amaboko njya guca abaca hindasago akazica mu gatuza akazica mu bitugu akazica mu mugongo akazica mu ntege no mu mavi ayo marasa ari kumena arayamenera iki kari Imana amuhaye misi yo kuvura. Okay turacera muri yasije nyene iyo gusenga nibivangirwa n'ikindi kintu. Umuntu yarasenze cyane yego mugabo araruha arashika haruha nta musenguruha icyizere kiramuvako yaraguye ego aragenda mu bafumu ibyo yashaka arabironse ibyo hawe na shitani ibyo bintu bihawe na shitani kandi gutinda kubibona niryo ryari ishuri rye cyari kigeragezo cye iyo yihangana agapfa ari umukene kugira ngo ajye gushaka ibyo kwa shitani kugira ngo ugire ubutunzi ubura ubugingo wapfura umukene ukaronka ubugingo. Aho ugira ngo ugiye kuvuga ngo wabuze urubya bigiye ku mupfumu bakubwire kondisiyo ugomba kubariza ngo ubone umwana wapfa utabyaye aho ugira ngo upfe
ubyare uzabura ubugingo cyangwa se ujye guhabwa igisigo. Indirimbo y'abahati kuko mwarabibonye. Iriya ndirimbo y'abahati kuko umwana bamujyana musenyera akamusenyera ukabona inzoka, umwana ahindutse inzoka. None ibyo ngibyo ejo ku mugoroba yego hariho umuntu nabonye nahuye nawe amaso ku maso cyangwa se nasengeye. We afite uburyo inzoka imuza ikamuruma akumva inzoka. Ntabwo namuvuga ko sishaka kugira ngo ngire umugushe kuko ntago arabyara aratwite ndankuru, ariko nje musenye nabonye aziritseho inzoka. Mubajije ramwe ati ikintu kinduma amenye nkumva umubiri wose uzubushagara baye. Wowe wakibonye mugabo we ntakibona we ni wowe yumva kimuruma. Urumva ikintu kikamuruma kumva ari nk'inyamaswa imurumye cyangwa se akumva amenye aho yafashe. Nubane ko mbona inzoka kandi aha nahara kurya ubabara hano ubabarahanga aho ni wowe ukora mubwiye nje ndi kumubwira ndetse kimeze nk'ikintu kikuziritse mu mugongo wose. Iyo ndi kubona inzoka ikuziritse atabwo kiramere nabi kiranduma ubona mutumye umugabo we. Ubwo kugira ngo rero ubwo buzima bwose bugende neza nuko nzabaza umugabo wiwe mbere yuko babyara niki bakoraga mbere yuko batwite. Yego ubwo buzima barimwo sinze nawe reka turi ukuri uwo muntu turekera aho ngaho. Hari undi muntu nanone inzuki ari Kigali, inzuki zarazaga zikazimirira zikamuka ku kaguru zikazimirira muri ibintu mvuga birumvwa n'abantu nasengeye, birumva n'itorero nyoboye, birumva n'abakristo biwanje, abakimisagara barabizi, abari mu Kiyovu barabizi, abari Rwamagana barabizi, nibo banamunzaniye wita Diane wamunzaniye. Uyu mudamu inzuki zamugeraga zarazaga zireba zikakuguru kwe zikaburira mu mubiri we, akababazwa cyane. Bamuteje amarozi ariko se ko zirukana nta muti namuhaye. Yaciye mu masengero naramusengeye ko daimon yari muri mari y'imudemon n'igisiga. None atangira kuguruka agira amababa nk'igisiga. Uko niko kubohoka kwe kuko ikimenyetso bohereje inzuki urabona nimba agira amababa gutya nk'igisiga, inzuki nazo ziraguruka. Byarimo bimuvamo muri buryo bw'umwuka bw'imyuka mibi, spirit. Hari imyuka mibi n'umwuka mwiza, Holy Spirit. Hari umwuka mubi nanone. None ubwo byaguruka bimuvamo. Uyu munsi ni muzima. Amen. Ntabwo iyo tugiye ku bintu bijyanye n'imbaraga z'abapfumu urabizi ko canganyukirwa. Ego. Kuko nahanganye cyane n'imbaraga z'abapfumu. Nabonye abantu benshi barozwe, nabonye abantu benshi babuze urubyaro kubera abapfumu, nabonye inzu zahiye zitwitwa n'abarozi, nabonye umuntu bateze ibisazi ari umukobwa ku munsi w'ubukwe bamunzanira munsi ngo musengere, diamond zivuga ko ari umukobwa wa mushaka wagira mbese badiwo gupfa umuhungu niba bimuteje. Kuri YouTube hari umukobwa umwe umuhungu yarogesheje arasara yambara ubusa ari fiancé ngo yamwibye amafaranga 400. Biriho nje ibyo niboneye n'amaso yanjye. Abantu nta mpuhwe bagira, abantu babitsemo ibindi bintu. Kandi aba bantu dusengana nabo banze gukizwa, banga no kugwa, banze Imana, banga n'abantu. Aba bantu tugendana niba babitse ikibi mu mitima yabo cyane. Nze umuntu mugendana ashaka kukwica, akabura hahera. Yabura inkota ikwica akatanya kuvuga amagambo mabi. Ufite amasengesho wisengera nicyo kintu gikomeye. Uzi ko mwasenganaga gatajya kuvuga nabi. Burya ni rwo rupfu rwa mbere kuba umuntu afite inkota yo kwicisha amagambo. Amagambo arasenya. Uzi ko ari intambara y'ubutita yabaye ku isi. Intambara y'ubutita niyo bavuga intambara y'ubutita yari intambara y'amagambo, kurwanisha amagambo. Isi yose amagambo barashaha bigeza bimeze uku. President mwaka intambara y'ubutita yari intambara y'amagambo, nta warashundi n'amagambo gusa, kandi iyo ntambara yoretse isi. So rero hari intwara abakozi b'Imana hano hanze bakwiye kurwanya iyi ntambara y'amarozi n'abaraguza n'abaterekera n'abavurisha imiti. Imana yabahaye ubutumwa ngo bajye bavura ngo oya tuve muri icyo kiganiro tuve kuri message. Kubera ko ibyo hajya nyine mu gusenga kabisa. Gusenga niyo kintu cyonyine nabonye kibohora. Ukaba urimo uganira n'umuntu azi ko ari muzima kubera ko ufite iryo yerekwa cyangwa se izo mbaraga zo kumusengera ubuhanuzi no kumusengera, utajya kubona ibintu bimurura mu bibazo ugasanga nibwo buzima bwe. Umuntu akarota ry'inyama yeme
my God. akararoti arya inyama uko buri munsi nzabana benshi nasenganye nabo ukabona ninjoro yaba aryamye akabyuka mu biganza yahindutse amaraso burya kurota uri kurajya inyama nibibi abarozi barimo kugaburira nibibi cyane nciye mu byo gusobanura inzozi nzakubwira ibintu umuntu arota ukaba utazigera mu buzima bwawe utera imbere. Ikiganiro gikurikira ndasabye tuzokore ego ibintu umuntu acama karoti ibintu ukarota uri mu mazi menshi n'ibigerageza uciyemo ukarota inka zikwirukankana n'intambara ugiye gucamwo inka z'amahembe zikwirukankana ugiye guhura n'imyaku y'abazimu n'abadayimoni urumva ukarota uri ku kiraro wambuka ugenda n'ubuzima bubi ugiye gucamwo kandi ukabona hasi ni kure nta nubwo ugwamwo abandi baragwamo. Imana izakurindira muri ubwo buzima bubi ariko uzahasohoka amahoro. Reka dufundikira gaseke bazobyumva mu kiganiro kiza abaca mu ishyamba ry'inzitane yitegure tuzabiganira cyane kabisa. Reka tuvyitegurire hama Bishop umuntu arafise ikibazo cye yego avuga ati je ndakeneye parasera je ndakeneye nzogura inka je ndakeneye umugore arashobora kugira amafungo y'iminsi 3 canke 40 canke 21 canke umunsi umwe kugira yemerwe ajya amasengesho yiwe biremewe wenyene kwigenera iminsi yo kwisonzesha kugira yemerwe imbere y'Imana. Dore ubundi ikintu kishe abantu muri rusange kutamenya ko hari igicaniro cy'amasengesho abatubanjirira abayahudi kubwa Aburahamu bagiraga ahantu bajya gutambira ibitambo ndetse kandi abadashobora gutamba bazanaga inuma kugira ngo babatambire kubw'ibyaha byabo. Niba uyu muntu ugiye kugura pariseri cyangwa ushaka kugura ikibanza cyangwa se kugura inka cyangwa se n'ibindi ego ndakoresha iminota ndabona niba urangira yenda nta ngorane kabisa sawa ego nuvuga ngo aba bantu niba ari umukristo ntabwo yakabajya gushaka kujya kugura pariseri atarasenga ico. Niba ari umuntu wizera Imana kankoresha iryo jambo kwizera Imana ntabwo yakabaye bangongeye kurambagiza umukobwa byonyine kurambagiza uriya mukobwa nzabana nawe atarasenga nabanza asenga kubera ko uwo mukobwa ashobora kuzamura ikigeragezo n'intambara ikomeye. Ubu hari amakosa menshi aba mu ngo byatewe nuko twarebye ku marangamutima y'uburanga cyane akaza yiyorobetse kakwereka kababaye kakwereka yuko ari mwiza ataguye mukira ukagendera mu kigare mu kabana ukaruha ubuzima bwawe bwose uko ntiyigeze usenga wasenga abantu bati uwo mugore rwose ihangane ishuri ryawe intambara yawe ibibazo byawe umuntu akaba muri ubwo buzima kuko atasenze wagura ingeje igapfa kwa Imana kucyo amaye inka yapfuye wese Imana yize bivuga ngo ugende ugura inka ugeze ubyereka Imana ugeze ubyereka Imana oya rero ugenda hari afite ishimwe nzashima vuba ahangaha nzabatumira mfite ikintu kimwe shaka gushima Imana kandi nkore ngeze hano Bujumbu amen nzabahamagara ntabwo nkivuze nibanga ariko ndatwite ngenda twite vuba bitarenze ibyumweru 2 ndabamambyaye gusenga ni igisubizo cy'umuntu wese buriya tumaze iminsi mu bigari ko bwana ari mfite ibintu by'imisonga ndi bafite isesemi mfite ukuntu uyu mugore utwita ukuntu ari bafite isesemi hari atajya n'ibyo atanywa ubundi atwite ngiye kubyara vuba munyitege nzabajyana kuri tere aho nzabyarira harateguwe ubu ngubu urabibona nawe Imana ishimwe Imana ishimwe ego urabona ko ibintu byo kubyara birahari birahari ndaje kumbahamagara rero tujye ahantu urabibona Imana ishimwe ngiye kubyara Imana ishimwe kabisa kandi hari abantu bishimiye kubona umwana nabyaye tuzaguherekeza rwose tuzaguherekeza rero izyo ngibyo ni imbaraga z'amasengesho kuko muri iki gihugu turimo ego biragoye kubyara umwana ngiye kubyara cyane ego biragoye kuramukwa nkuko ndi kuramukwa biragoye kubona umukozi w'Imana cyangwa se pastor ugiye kubyara amezi ukunguka cyane bivuye mu maboko ye akabyara afite imyenda y'umwana nkuko ndi kubivuga yego ndagitahura kabisa ubwo abari kuri cyo kiganiro ntabwo bo hari mwibanga bazabimenya nyuma kuri tere byose bica mu masengesho bice mu masengesho nta handi hantu biciye ni kwizera Imana ni mu guseba ni mu gisuzuguriro ni mu guteseka gusenga wemera guseba
kuko n'uwo dukorera yemeye gusaba. Imana bayituka kangahe? Hari abantu bajya batuka Imana ngo niba uri Imana ngo wakabaye intabara. None se bitari Imana niki? Gusenga hari amasengesho abantu basuka ikibazo uwo muntu kuko azi Imana, azi ko umwuka avomeka ari Imana y'umuha imeze bite. So rero munyemerere soze soma ijambo ry'Imana rigaragaza gusenga. Hari ingingo imwe ashaka kuvuga ariko utemeye ko wambajije byinshi ntemeye ko myivugaho. Hari igihe umuntu asenga agasaba, urugero ni gusaba telefone, ndambuye ibiganza ndi gusaba, ariko hejuru ya bya biganza byanjye hari ikindi kiganza cyakira ibyo ndi gusaba. Icyo warakitubwiye uheruka hejuru y'ibiganza. Niyo mpamvu tuvuze mu gusenga hari amagambo amwe nzangira ngarura. Iyo uri gusenga kubita indyanyi, kubita abazimu b'inyatsi, kubita abazimu mu miryango, abapfuye badakize, abapfuye batagira amafaranga, abapfuye biyahura, iyo mizimu yose nakuzengurutse. Gusenga ni komba, ni intambara. Komba spirituel, intambara mu buryo bw'umwuka. Tangiza intambara, ukubite shwekuru, ukubita abarangi, abapfuye biyahuye, iyo mizimu yose irashaka ko udatera imbere. Hari abapfuye badashatse, bashaka ko nawe uwo muzimu uri guzerera, ufite agahinda k'umugabo aracyazerera, ntashaka ko nabagira gute washaka. Tuzaba mu kintu cyerekeranye n'imyuka izerera, ntiyemere kujya mu ijuru, ntiyemere kujya kuzimu kubera agahinda. Abo nibo abitwa abazimu n'abadayimoni. Hari abadayimoni babikuzimu, abo ni abadayimoni. Abazimu bo noneho rero bakomoka ku bapfuye. Urumva abo bapfuye none ni bande babahamagara, ni babapfumu babahamagara, bagaterekera bahamagara amazina y'abapfuye, bakagaragara roho z'abantu bapfuye, usanga bari mu marimbi bashaka imyuka y'abapfuye. Izo roho zirazerera, umuntu agahura yambaye umwambaro cyangwa yambaye isura nk'iya naka, nk'iya Bishop naka, nk'iya Emmanuel naka, ko umuntu asa nka naka, akaza bati ndi naka. Wasenga bati dayimoni urinde ndi naka, ko naka yapfuye nambaye umubiri we ndi gukorera hano. Wibaza rero ubwo buzima umuntu wese uri gusenga nagira imyuka yivanaho. My God, ndamagarira abantu ko niba koko bemera ibyo kubohoka, iyi nimero ntibayipfusha ubusa kabisa, kuko ndiho kubera abantu gusa kuri WhatsApp cyane cyane bambaza ibibazo ndabasubiza. Hari abantu beza bafite amafaranga mu buzima bwabo, ariko akaba wenyine ubuzima bayemwe rutwa nuko tayagira. My God, ego. Akaba afite amafaranga ariko mu rugo iwe n'intambara n'induru, n'amahoro. Imodoka umugabo agenda ukwe n'undi akagenda ukwe, nta mahoro. Afite amafaranga ntiyakwambara umwenda mwiza kubera ibigerageza afite mu rugo iwe. Hari n'abandi bantu bafite kondisiyo, byarabona huye nabo babiri, hari kondisiyo kunywa amazi muri toilette. Urumva izo kondisiyo zo kunywa amazi yo muri toilette barimo bagenda babwirwa, bagenda bahabwa, babihawe n'abakene abapfumu. Tikondisiyo ngo tuguhereze urubyaro uzajya unywa amazi yo muri toilette mu meza ya naye, kugira ngo kuko akeneye umwana batise ubundi aya mazi atirika shidemo ameshi toilette nyoze neza, ayambera abanza agende ayaza ko basa neza neza kudankanywa. None ubwo n'ubwenge kwe nabazimu. Undi bamutegetse kurara mu byahara arahagaze muri toilette. Ngo igihe toilette akara yihagazemo amasaha runaka, mwana n'umuntu ati Bishop ndarushye, ntabara ndarushye, ndumva naniwe. Ruijwe n'iki ndabona ufite imodoka nziza, ufite ubuzima bwiza bite? Ati ufite kondisiyo bamaye abanyagwa, ntabwo nibo nzayishobora. Kugira ngo ugere iki, kugira ngo ngire umwana ari umugabo. Ngaho tugende ubasengera Bishop no mu guhereza, ndabona iminota yacu yagize. Dusozereze ikiganiro no gusenga. Hasigaye iminota nk'ingahe? Mbo ya ahubwo twarengeje kitatu, mbwa nta kibazo, reka tuje mu gusenga. Reka rero tusozereza ahangaha. Reka mbwira abantu basome Daniel ibice 10 murongo wa 11. Hagaragaraho Daniel marayika w'Imana yaje aza kumubwira ngo Daniel byuka, haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumweho. Hari abantu ntumweho, hari abantu Imana intumye kugira ngo mbafashe. Aho baryamye nibabyuke, aho bicaye nibahaguruke, imivumo bivugaho nibayivemwo. Yesu yazanye umugisha, Imana irafitiye umugisha. Ndashaka gusengera abantu babwire ngo Imana yemeye yuko baca muri ibyo bigira ngo ibabohore. Uzabyemera kabishaka tuzasengana
izi nomero n'impamvu ziriho azihamagare yandike ndamusubiza kandi amufasha gusenga. Ego Data Mana isumba byose mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ku bw'aba bantu bazumva ijambo ryawe cyangwa se bamaze kumva ijambo ryawe, nyemerera cyane bagirirwe neza batabarwe nawe mu izina rya Yesu. Icyo bashaka cyawe kandi umuntu wese uvuga ko afite mu buzima ari mu buzima bugoye nahure na mugeneza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana imugisha kandi bagire neza igubi batabare. Amen. Bakore subscribe cyangwa se s'abonner mu Gifaransa, bakore share, bahereze na bagenzi babo. Iri jambo ni ry'abantu benshi bariherezanye, bagende baherezanya babohoka, hari nutaboka runaka we yabohoka. Imana ibamugisha nakagaruka. Yesu abagire neza. Amen. Amen. Twari kumwe na Bishop Nizigimana Emmanuel. Wewe aho herereye hose nimba wakozwe ko ni n'inyigisho Bishop yatubwiye, Bishop yaduhaye, gerageza ushobore kumurondera ku telefone yiwe. Ushaka guterera mu mirimo y'Imana basigerageza naho nyene umurondere Bishop. Ufise icyaco cyose ugomba guterera mu by'Imana by'ishengero, gerageza umurondere Bishop Nizigimana Emmanuel. Telefone yiwe ngiyo ngaho hepfo ngaho nyine twayanditse ngaho kuri description. Mugerageze mu murondere, muterere mu bikorwa by'Imana, mu mufashe kuko vraiment ariko aradufasha cyane kutubohora mu byo mu ngorane zose twaciye mu by'abafumu ibiki mugabo ugeze imbere yiwe urakira kabisa. Amen. Reka dusozere. Amen. Bye.